Ela ngicela ukubengelela ngoMangothobana sangoma esipulonye ezinye esipulayo amathambo mbatho khobala sandla sensimbi sigqoko sentambo ezebomvu zamadoda. Ngizokhuluma kunento engicela ukuthi nginifundise yona. Ngizokhuluma ngani inyanga ugedla umthaki. Uma uyinyanga usuke ungenwe izinyanga zakini. Uma uyigedla usuke ungenwe yini amagedla kini. Uma umthaki usuke ungangenwe ilutho. Usuke uyithandela nje imithi nokwelapha. Uma umthaki kunabantu abangabathaki ethi umuntu uyinyanga ethi umuntu yena uyigedla kanti uyini umthaki wayithandela nje imithi uyahamba amazwe uyahamba bonke obela bendabuko uyahamba zonke indawo uqoqa imithi uyabuya usethi yena uyelapha akasumelaphi lo muntu umthaki lo muntu wathanda imithi alikho idlozi lakube limngenile azikho idalwa zakubo ezimngenile lo muntu ungumthaki nje uyithandela imithi mesethi ke uyalapha kufana nomuntu ozokwazi ukuthi hayi umuthi wenduku ufaka uqonzo ufaka ini ufake ini akuthathe lokho akwenze akusinyanga leyo umthaki loyo sengisho ukuthi ke wena mawuhamba uyakumelaphi wendabuko noma uyapi kufanele ubone ukuthi lo muntu uyini wenzani kufanele ukuthi wazi mawufika kumuntu umbuzo ukuthi ekhehla uyinyanga uyini wena ufunani zazi wena olashwa ngoba nina niyasuka nihambe niye kulabo abathaki umthaki akwazi ukuthinta idlozi ngoba kangeniwe idlozi lakubo elizohamba liyonikhulumela namadlozi abo umthaki umuntu nje wayithandela nje ukwelapha wayithandela nje wafisa nje ukuthi hayi yazi nami ngiyathanda ukwelapha angilaphe umthaki ke lo sengisho ukuthi ena abantu fanele bekwazi ukuhlukanisa labo mthake ningabathathi nibafake kuphi kukubelaphi bendabuko kukubelaphi bendabuko ngoba bazobulala ini igama lokulapha umthake nje kufanana nomuntu ozohamba eyomba imithi abuye eyoyidayisa kuphi edolobheni yebo ayindlala idayisela abantu enze akusuye umelaphi wendabuko loyo ngithi namhlanje ngizoqondisa abantu bazi abantu bengasibhanqi nabantu abangabona abelaphi bendabuko ngiphinde futhi ngizokhuluma ngani ukubaleka kwani kokuthwasa anginandaba nalabo uzothi umuntu hayi mina ngithwasanga kwenze kanje mawuthwasa usuke uyofundiswa ngokuphatha umuntu ozomelapha ithonga kusuke kungelakini lo muntu usuke ezoligeza lapho uzokunikeza imithetho yokuhlonipha idlozi lakho imithetho yokuhlonipha imithetho eyokuthi wena uhlonipha umuntu oze kuwe ngazi noma niyangizwa umuntu kuyothwasa usuyofunda lezo zinto idlozi kusuke kungelakhe sengisho ukuthi ke kubalekile kakhulu ukuthi sazi yikho isikhathi esiningi labantu abathwasile nibone ngathi bayahlonipha kakhulu ngoba banikiwe umthetho noma ufike esigodlweni sakhe noma wenzani ufundisiwe ngomuntu yikho uzothi mawuthwasa uhambe uyothwasa kuphi kusalikazi esidala noma uye ekhehleni elidala lelapha ithonga suke likwenzela ukuthi nawe ukwazi ukukhula ngani ngokwemthetho ukwazi ukukhula ngani ngokwethongo ngoba lona lizokufundisa lizokutshela ukuthi umuntu mayelashwa amakhosi wenziwa kanje mayibuye ethi akasizakalanga wenza uzama kanje wenza kanje
ukufundisa zonke izigaba, zonke izinto zokuthi umuntu yiziphi ingqinamba ozohlangabezana nazo. Yibapha abantu abazofika kuwena. Mabefika abantu baphatha kanjani? Siyathokoza uMangothobani.